Сел балаханета ырабытынан. Себескай союз, онна большевиктер бүтін союзтағы партияларын комитеті ура алынылар. Бир онна дальный восток өрістергер балықтаған сайтыдың туғынан. Балықтаған да. Неге бары білеғет? Сұрапчы районығар, қасасыл, бұрды күндерді бұстар мәлтәді. Бұсыда арсыма тұттырғы балаңының толар бақыт. Ол ең, ұнақ сүйі алғы мәлтән, қолқос сүйілері әстен әрелер. Онан бұл қону, онда сүйі қайыстыбада әнігіде соқ болла. Ол ең сұрапчы қолқостарын, құзы ұлыстарға бәрергі. Оны балықтырғы ең сақа серін талқыда ұра алынна. Kim bu uğrağı tolabadak ol Nurada sağ olar. Kim utanı var bu kaygılı kadınsa. Evde kaygı var yakınım bana. Все-таки они скрыли от народа о том, что надо было выполнять решение партии и о том, что надо рыбный промысл организовать. А они взяли и сказали, что вот якутские хозяйства надо спасать. И под прикрытием этого понятия они приняли вот такое решение переселить чаровчинских колхозов на север. Вчерашние скотоводы вдруг сегодня стали рыбаками, о которых вообще они даже не представляли, как это делается, как это добывается, в каких масштабах и так далее. Поэтому последствия были очень большие после этого решения. Самое главное, когда организовывали переселение, перед народом не дали выбора, во-первых. Во-вторых, ограничили во всем, и в том числе и в материальном плане, и в психологическом плане. Мы знаем, что Якутия – это регион с экстремальным, сельским хозяйством, так называемым опасным. Поэтому в Якутии периодически случались засушливые годы. И в это время наблюдался очень сильный голод. И вот с 1939 года в Якутии пришел такой голод. И особенно он сильно сказался на таких районах, как Чарапчинский район. Бидей дağına қаллантан таммақ аддақ түспедіға. Ота аддақ оқ болды да отмас. Кура қатан бар бұта үрже. Сир қайта қатар. Her бейбіт қанан да от күйе от көстібет кіда. Кубарытчы. Куран қал бұта. Білі хөтөлір. Аппалақ. Жөжелер біт бұстырын бұта. Олық суақ болып бұта. Шүйі де ұлабат. Шүйі де ұлан іспет. Ülüvere olan altta. Bir onu budduğutak, öyle sevittağını, ola köy duvarnağını, ola koyu baktığını, şey yapmadan da bu hılla baktığını, ünlü ünlere. Kur'an'a bak olan ahına diyen kıltı oktuna ha turbuta. Ondan anı ol ahına tağır oldu, gölüylek, azcatıyla, tüylek yönden tüspüteydi, o deyin atlatılar Allah. Otmaz yühati bütünü tağır. Kapıp maskıdı kubarışçı leppeççi, yönsemiz. Tığınan köy kayan kampa dündür hakkırı turar tüyleği yön. Allah'a ettan ahına. Tuğuma tanas büyüpülelik, eter besteğ bollakına. Kaman istakını hen yıllar kas bolur lahına girer. Ondan ya, dönüldüğüne bir hıllaka, tohtacı haydaq bahar bolda. Kıtıran alır kümmüt. Kıtıran mara, bu var nihayetiyen kıyat ağa seri bir bekine delbe dıldığa takarete atahın yahayacağın eder behek bekin münaşlarga ona dönü bir dağıkkile oladın. Ondan tüyden bir hılla haca hacahada hediyip oldu diyen camda onu komuydular. Birine heliyekten ya hamacı can özürlere edellere duruvaydara Садига барытларылар. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра
без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Дело в том, что мы знаем, что 1942 год был очень тяжелым для нашей страны, потому что, хотя уже была одержана победа под Москвой и начиналась Сталинградская битва, немецко-фашистские войска прорвались к Волге и наступали в сторону Кавказа. Поэтому положение было тяжелым, в том числе принятые меры, касающиеся тыла, были обусловлены именно этой тяжелой обстановкой на фронте. Как известно, 11 августа 1942 года состоялось совместное заседание Якутского обкома и Совета народных комиссаров, где было принято решение о мероприятиях по Чурапчинскому улусу. Учитывая ту обстановку, которая сложилась, в частности, в Чурапчинском районе, когда начался голод, руководство республики приняло решение о переселении 41 колхоза Чурапчинского района. Это почти примерно около 5000 человек. В северный район Кобяйский, Бурунский и Жиганский район. Это решение Якутского обкома было принято в осуществлении постановления правительства уже Советского Союза о рыбопромыслах в январе 1942 года. Так вот, по этому постановлению предполагалось в течение лета 1942 года переселить в северные районы Якутии до 6000 спецпереселенцев, так называемых. Но так получилось, что к указанному сроку, то есть к 1 июля, прибыло гораздо меньше этих переселенцев, поэтому возникло такое решение задействовать колхозников Чурапчинского района, которые страдали от голода и испытывали очень большие лишения. То есть было решено таким образом решить две проблемы. С одной стороны, справиться с голодом, который возник, а с другой стороны, восполнить недостаток рабочей силы. Онна ағабын кытта маннайгы күхірілігі анаммыт, ол мұняқтарғар басса хыджыбытым. Онна же тоқ бар үлелер, қамсыр, улахан жоннар бары мұстыбыттара. Оттан ол тақы болмағым очынай боллағана нар бұл үйәттен балықтырға бұлан түсті хақайрыға. Оны боллағана бігі бұл чурапчылар хуп болла хияқай. Onun bu kıra kolkuatları kıyan beylerin körünü hoğaktar diyemmet partiye uğraq tahadda kotu baran balıkta hağıt hata hebe hoğak faşistları lössü hağıt diye. Onun ehi proğuna barar kudduk barağıt diye. Onu min oğu hana var diye ulaq boğatın bu niyemesteri utarı oqsuha barar kudduk kayda hada öyde billah kalbıtım. Ebilin ağıllı karakbar göster. Yemeride onu isteyanı tabutun ambastan onu görürdüm. Onun kanat yemin oğlanın kaydak ki bolabını diyen. Erenlere yatak ergen ağam bollaydı. Onu taspıtların onu göstü bir sireydir karaktera ebilin ağıllı oluk umnullu vat buyam tukar. Onu balağı ne beherecek ergenge bar bol batağada. Yollar barar ağane kalkalağatlar, soroktorga kılcağastar, soroktorga gaycahıtar, sorok yollar gidecek ergen elbe oğlağıqtar tiyibben tügemmet bu sut kurancıllarga. Deki sürdağ ırhan kartığın ete. Itağı hoğu kılcağas öttüleri o yolgalara kamsağın boğu, oğuğa dağını beriller yine. Nüngü hatsırda tuttan ki onlar tahtalar tahtalar ölbüttəklərin qıtta burastığılı hallar. Anı o munyak kutur bollana bu bilgin barata bayanlaydı barar. Onun üst konu gehiger somoğa teleğe ostoğut kıra tahağa sılangıt. Onağı atı toq tiyerinden baratın kölüyengit. Haracı üst konu gıttanı köhöğüt diyen bolla. Barağıt onda hamayı üçvey doydu. Askıt barsa var, belem diye uğur diyen bolar. Onda çağına yana katın koza satıpların diyen olanı var. Eyhamlet ildakiline bir nakka iki tabanı bir yaktır diyen. Yok onda ağa taşçılarına büyüğünü atılacak ayın mütüğüte ve bestaka ürdüler.
Но с очевидцами мы встречались много раз. И, конечно, это было очень сложно для восприятия людей, когда человек приходит и говорит: собирайтесь, 2 дня, 16 килограммов. Если кто не услышится, он брал тогда в военное время, с пистолетом ходили начальники, положил на стол и говорит: давайте выполнять. В таком принудительном порядке, в таком наглом таком действии властей это происходило впервые. Kıcağızlar aymanallar ece. Olaburattan bu türevi veşkâbe daydı buduttan ulaşıbı şilbecitten baran erebi kanına tiyan kaydak John Bolavitçen elinde kızdı iz kohanlar motor itil kepsetiyle vaat boğa bollahtırıcı. Günlerden öyderi ve hanaları gar bu türevi tir veşkâbe daydı terildi bir civ var. O rütülettik hiddere kalan ağlar bu program maha göre hanlık ılınlahtırıcı. O da aymanı bu olduk taktar öttü tüylete. Emeğin kıcağız öttü. Onu üstten doktorun kurutuya hanımın okna bu o boğulan öttü. Aray kaçtar öttü bu da uduk badık bulduk varata. Onu bu köyüge varamız diye antak elbak balıkta, hayga balıkta borongu hümeli hürüften ezgönler eterler oğun yoktu. Ama kaçta balığını bedonu bu her batta bu helâgate. Kıyammat kıcağa söktün telege oloddan bu bihi kuddukcan telege kenditten süyden barı hatırlan tüyün baramakan koyutağın tiyemme konobut ondan ınaktağ bu de ınaktarı ece var buttara ol doydu ece bararı ol ınaktar butun ığılar komu silbite tiydek bute üyütün ığılından jonunan tügeten üydi hedderler onna kata o kayda jahamut terevite bolla üyde veppin bara nihem bihi ol süyühü ölürün siyep bittere utu uvaran siyep bittere bir de nahana taka Beyleri hüvelehenler ol, iyice baraçılar bu düşüğü jombolar. İnne enen hüdden seniyelenen bestahati bit.
было отправлено около 5000 переселенцев, по одним данным 5100 человек. Из них, если брать социальный состав, 990 детей, а остальные взрослые это были в основном старики и женщины, потому что значительная часть работоспособного мужского населения была призвана действующей армией. Ну и, наконец, находясь в Нижнем Бестяхе, как оказалось, не была обеспечена организованная перевозка переселенцев. Приходилось несколько недель ждать под открытым небом, когда их перевезут. А последние партии переселенцев даже уже переселялись в начале октября. Жон бого халкостар бого кирен бестяхы кутуллубуттар. Олар докторы демехим бир бей кудук балагыннала. Бехиттен тоқтатына ордуғу. Бараха таңаха тибет түгеммет. Киремет өрүс кытыгар талаққа хөкенни бит. Ağaç sallananlar, talak büyüğler, olaran, burgulda gecehen. O ciyahta hidbetli diğer ciyah oktoru. O senem uguluyu katehi, kımmüge, örüş çevgiyeniger, ayakta gelen diğer kürdanıger, can, doğan kadan, açıktan, can korkuyon ölüyde. Ağlam bir de. Onda bu balaka da huak da huak bu balagan iya bütüyde. Onu arıydağını tanıstağlar bığıslarından talakları ümürütçü taddanlar hayı bığınan saptanlar oğustan hıtallar. Bihi o tuğa da huak jonlar tağ talak bığıgar tokurhanca o tanıspı sığın telgen ağam miyin koğanyıgar idde hıtar boğalar. Olur bihiге мие қалқа болла. Үспе қонып тағаты түрәбі кығылуғыла қаматыға өттәқтар. Иннен ағам өріс берегін әғі талақ төбөтін артинерия баян баран талақтары тоғытан ағылан әңәдден. Талақ оту оңыран бейем олы обут мен онны кейді бит. İki bayım kanına komuttırın, olaqtanı gösteri olur buttırdı, taycı olur buttırdı. Ol bir talak otu butuğer kirbetektere. Oğuduk tuğda sabıda hoq ağaz. Bir kayıksides ıslom nahtar bolır gıgal. Ol bıstarınan savan. Onluk olurdu. Jon barıda onluk koro otula, koro olaqtanı gösteri tula olur. Kalkıdan ne dedi bir bestek veriyor olan bu put. Onu comut aslında kat üstüne sepi beğenler sorkamutun karın sepiyelerin öldüğün. İtinne bestek oluru oldu sığırhan ete. De bu para kuat itikem keler bu keler diye kötühinlerin sülbetçe konuk olur. Jontan nakaniyestaca bir bulun örüyonu var barar para kuat kahiren sebiller mi? Ya ayanda ruput. Если говорить о уже самом пути по реке Лени, то здесь тоже, по словам очевидцев, на этих баржах, а баржи не были приспособлены для перевозки пассажиров. То есть это были грузовые баржи фактически. То есть они тоже на этих палубах под открытым леденящим ветром просто не могли обеспечить даже элементарные условия для существования. И даже во время пути случались многочисленные жертвы, и приходилось останавливаться по пути следования и, хранить людей, которые умерли во время переселения. İyi bir hokulu batı bu da. İki barıda kuruzavoy. O barıda horok sorok bu alara yükkan oldu da bir papata kutu üye olur oldu. Tokta tomu boğuz oldu. Onda heke kemeri bulan baranda barıda dugar mahı çıpanlar odottonlar onun diyene yerelle oğluru. Tuh yüzde besbikli kişi yola doktor bula basın tahtı mahal tekekle talayında takıttı. Doktor bir soğuk. Bunun da yakın uslubi ete
Onda gördüm niyete, doğuta katıyta, anne tarafa sabah hoş gönder. Anne şöyle dile asas soğuk. Bana beş kere katı kurduk. Kıttan aras. Kırı olur gördüm bu han aras. Kilevi bu han. Ahpustan batmıştı. 32 marastağaya toqtatım niyan. Xar boytu hem bardara. Çete sangattan allara ki bitti varsa tömnü. Tömnü boğa. Jonna baran hen istebit ağalar bıt. Yühe bağlı vagat ebit biri hanata katakkanlar. Öğren, bu öğren kildireller busbudu. Onun da ahabıta bolavut, onunla isterler bu. Ki açık ehel büdühü, başçak ehel büdühü. Bugünce bir emeğine tanıska hulamaranlar örüşke gittiler. Kayra uvar gittiler diyen bir akı şu ahabıtın gündemi kehli taharan bıraktılar. Ol canlar barı gün bugünü verdiler. Umaktara tutuldu vakka ol kaya bir yere kanyollan kaya talak döndüler. Umaktara harbuta bildivet. Bir hüdde asırasına vıhımaygı bu buta. İki barlarını manlı kolbu bayarlar, bacakı yağaz bolar, onu buduk gene manlık diye niher. Onu uğutun çok çöt olur, onu uğut tühed bit, acaktar tühed bit. Aymalkan boğu, tahı sonu hu boğu, bihini bola koyutağa yüttelen killer bittere oğuluru. Onu bir sulu şeyi, canlar kepsetellerin istivitim. Oğulları ölbütün Tiyer helbiti getiriye diyak bitten tellakların anı ruha hıppıta hıtsımar boğa takkan kömterdüler diye. Onu tanı tahı hongu anı bara nihem bollağını jonları taharanlar kömeller. O müttehattülere tımlayan ininden kara yanı pıtıktan ılı ölüyü hağalanmıta. Arı hası doğukta bıramıt. Jabba dayman allara gay. Atabilice diyele avata hirbitiye tiyaktire köstü yaktire diye bittere toğukta hu. Uru kopu süyeken baran kiye baran kalbıta kapıs karana bihi bereket katüyen kalbık bit. Allara etti bir jalpı hadi yaruluğun yeme ebe ühe etti bir pollağına hımara tas kaya. Kapcan kırağız bağıcı tas bereket hüyeken miydi. Canlı baratı canlı. Allah çonugar namçın vanların masta hotta doyduktan ma onu doyduk atip kuttan handağını tığala fuha da hüddak toğukta sepsi de hepsi. Yeğengi varsa bir heda tara cegeti bit. Adı getiyen bana o adetta onu tuğanı bir dakika kayan digat. Tığlan bana bir yaşlı zaman tuğtan kitege takan kaya tellağa şöyle bit. Bunu kotunu kilmek vallahi ya kilmek. Ondan sonra bir digi ho. Bihi ecegen oruyonun menkere kolkuat diyenge bihin ettiler. Menkere öyle koydular onu. Katılın diyen nehliyek bari bit, girep diyen kırı kolkuat bari bit. Onu tüet kılat oskolalığa bit. Günüs diye bit. Bir yere geliyende bir yere. Onu bu barakatlar kırı. Üs oğan uraha, uon balaka tapıttar. Onda manlık kıhıl, iki manlık maska, kıhıl balaka akka, dobro paralavat diyen surukta gade. Onu men töddühü büterbik ki ona uruyor, nihi geliyor emmetim. Atakam teyiskan yuçalar, bar hidderigar oluramın hin yuçalı, udumağalı retim. Ene enemin ol huruğu harazı tühette akpıtım. Dobro paralavat diyen. Onda hette ki bu üst bir esteler deriye binetten. On menkere bititten. Oruvuna hette ki köşecek iyi bittere. Onun skola direktere diyen cevap partine hekeriter. Parada bıhır diye. O bir esedlere günlere. Doğuna stasyonlar. Onlar girenler köşenler oruydan aykallanmaranlar. Barıların anı ol deriye bine cevadılar. Üst bir este bittiğini doğrar. Altınlığa kebeğe tiyip bir bilgi. O ki bakır bir yere cenemiye Kur'an'a hilde kabettiler. Kehi hukuk kindanı, köşibete dağını, aslanız bilimden yedu hukuk bulladı. Emiye Kur'an'a bakır bir yere şöyle emmet. Konmak put bir yere ödüyor. O konmak put tüyün
Kışta kar tiskide. Aslında turbukta dolaşıyor. Tokta tanıspı sapı ölçü karı büründen, beybi karı büründen turbukta. Yeti yarahan balı venya, billen pırar barıbıdın. Ulahan canları dolguttuğa diyeyim. Jommu satsın guttan ula tandı manna olarak kıstır soğuk. Beybi jete tuttu kayındın. Aja kolkos bu bırıvlığına tövbelehen. Jonlar butluğun olun rolun. Örüs kıtıtıgar ağalılı but. Ton daha vardı muskiliye bol bud bere bineleri. Elilerinden soğan etüddük sırrı taharam. Cihan robot kumak sukka kısta. Onu Türkiye'ye tıl da tıl, kan tüyet, tümlü de tümlü. Onu anne tapış soğuk. Onun suları hatamı diyor, Diye gördük hitabımı diyor. Onu diyor da yolu tutular diyor olan da ikinci üstü olmadı. Onu kasta balığını tutanlar. Ve Luhan bana kudu balığını gitti tutanlar. Onun tündükten yöneşten diye ondan diyor ondan cevaatı böyle koydular. Ondaki yemin üyetirdi ben. Adı hılasçı, adı kişiliği oluk bitken. Oldu daha bir gibi de oluk buluyor da tam. Kakka vallahi değil. Oldu usulü ya. Oluk kutu bulundu tadı. Как вот показывают значит, архивные документы, наиболее сильные потери были в Кобяйском улусе. Значит, что касается Жиганского и Булунского районов, то здесь по уровню организации, конечно, совершенно другая картина сложилась, потому что там мало того, что местное население и руководство было предупреждено, и даже было организовано значит, предоставление значит, жилья, и даже местные наши рыбаки, они передавали свой опыт, да, то есть они включали в свои бригады значит, черептинских переселенцев и значит, организовывали, скажем так, подготовку к рыбной ловле. Да. То вот в Кобяйском улусе получилось так, что даже те значит, колхозы, значит, то население, которое должно было встретить черептинских переселенцев, оно было даже не предупреждено. Это тоже говорит о том, что значит, переселение было слабо организовано. А учитывая, что в Кобяйский район половина значит, черептинских переселенцев была переселена, это еще более усугубило вот ту ситуацию, которая сложилась. Yolu bu sebepte 35 kilometre bölü orada. Onu tıllarda yolculuk biletler birine dostlardılar. Üstükiyle bu düğmetler hava yolculuğunda. Onu hava yolculuğunda elbette olmuyor. Bakır berer vahşi elbette olmuyor. Onu yükselir olmuyor. Emiyetten büyük olan bir can kurduk. Sargı hatagay vallahi. Çoraptalar köhen piyilerin göster balahınanı. Yığıt bilemnahinin onunla. Kim dağını teril betak. Orada bir betak. Kadaylar kolabıra. 12 kolkos. Kiye diyen surağıştı bittere. 19 kolkos. Kiyen kabıp bit. Onunla hem bir beylere kırgımçık. Usloviyağa olarar. Muğdalarga beyge o 19 kolkos. Cana tiyemmet. Bir tağas boğalan ve rahan balığınanı. Oluktahtırgı dağını geçkettak bitti. Ondan da beylere muhka teriyenler, bulanlar, hicret kihli biyelenler, beyge ol çırapçılar diyen can, balık biti bir canlar büyükmen. Yeler bu dağlar, bu ceyidler, bu baylar, bu barı. Balık, bu tahanı gel, öyle de bittiler. Kabı iki metre muğun, gölü kanı dağara. Ve bakayım bu kabın bir hayat. Adı haber bak.
Hıtannahan vappu, katta biçi bu. O dinli bekkehin paranı yani. Başka yıl bir tane balık soğuk. Şef tebrikler de huva. Onta kendine karada bollar balık. Onlar bol bittere. Ondan sonra balık yıl bir ondan tutak ana. Ahane dehtere diyeceğim bu pırasolu turbatağa. Bu tane balıktan belben ettiler. Beğence birime balığı bulan yiyet hakkında hiyin huakta okunduk. Balık önüne terildi bir de. O arağastaki elimlerin bir polağına bildik ya besçi elimi koyuyor. Hep o elimin karağa hüddakken bolar. Yeri katip bolar. Uamol ondan muksun tutar. O dönen anı balıkın balat vakal oy bana tabi öyle hülü buğul konduk kıstığın. Doğru diyor onu. Onu vallahi ne yapacak halen o kıhın aşağıya tuğak kursan yisalak masına vardı. Eleciğine kursan yisalak. Onun diyen var adlar ete. O bir balık budan. Tava balık bu da ola kalpten. Daha Kur'an'ın sontonu. Ola hütta kırı kırı. Hani Allah'ına kırdı da Allah'ına siyepekten. Koğullabekten onu. O daha balığı siyepekten mi gibi gibi. Onu çok ağır kanıyor. Onu çok daha nuh. O da hoş. Kahve bu dara. Yakıştı ve rakam olma. Şöyle az çok. O kellek gibi dokuzlar bütün yine bütün bir bebi kolgos bir kere attılar komünizm de kolgos kal bu da bir telekin tırısında onda kırışten iki kolgos bir daha barıta o attı daha Oktober Revolüsyonu onda komünizm de kolgos kal bu tarılar olumlu barar diyen onda meclis o vakit tuttarı diye bir kere o tuttarı kaçıtın utabıt diyen bu hatta onda metiyen bara hemen işte o korgana o askerlerin küçük kurduk etimde bu da şöyle korgosku şöyle o bara kaçı olan bu kadar yaka bu kaçı kelle be kurduk kelle kimde kalıyor ha epetağa Normal vallahi balıkta takını verirler diyeler ondan. O gün o çutan cahsalalta cahilda olu bari brigade olarak cihaten kim üleliyir normallar öyle normal battiyen. Evet İnyana arışçı vurgu ol behi oldu 10 saasta 9 saasta olur. Ol ülehi taksaner giren normallargın. Ülehi balıksı ispihever giren bit. Bol balık tuttar kokumuna rahatırım. Normal Bu hava köye bakar bir eskiyle bu du verirler ete. Öyle hikkamyonluk bağladı da hayda. O bir eskiyle bu duğuna naha. Hiç olarak vallahi. Bir eskiyle bu du dağılık kaya kare. Oğuz bunun uzunga dök, oğaz kahanı olsa higir. Kemsilerin bu dökkün. Ondan küreççey var bağladı. Arı hakir barı loydu yapın. O yıl men ağam onda kilen baran öyle ağalar aksın neyga. Bir dakika burada karabullu oturan elbette. Olduğunuma vurdu gaydananar. Uygat yedder gediyen. Onu dağının bulağının tolordokunu bir ağındı. Iğal-ığalından brigade olamıt. Ergelim vertelerler bana bir yağda onstongut. Yol balık dağınıt normal olur oktaq. Onu bastaki hılga nenen toğtağına
Bilbet bollaqtara diye. Alasitten var bütün o rüskü haydak ilimniri kanten biliyaktıra. İdenen bulanların köyen tolur bakka. Ol iliminen satan tuttu bakka. Normalların köyen sitel bakka. Jastıktahın boğu bolan. Ayom. Aslı bütte. Bir atas vurduk. Tığınar salgınmak geriydi. Gündü vallaha. Ya orada iyisin. Gitmeyiz. Bollağına olurum. Hatta bunlar bu bolla. Olacak. Haydan yak bıdı. Tüye koyar bıtına tadını göre bollak. Zaten oğlanın tığına oradan. Ciğerleri gör. Doydular görtenlerleri bollar. Apıtın attı Allah bütün salgınet. Ya. Bir saltta yolcaka, bir balağına olurum. Bir de güldük, ver balığını kessen, öyle dağın buldu da. Oğu, kıccağa senahın, oğun nerette, ölüceden var bize. Olur bizden turar, cihahıdan, bir biliği güldükçe, kıhıp barkadının bürüldü bit. Kergeller korvaktar diyen, vak, masot soğuk. Her canlar köyür ette balık bir var bittirin yanına. Öyle oğanları məhun oğur bu halan. Oğul bir canı. Adaktarıtta soğan. Tahacca taharan. Sahan kuddur kıstan. Kebi heretüt. Toğundagın adi girbop buraska. Köyün ton boru. Kahan in oğurur. Balığın yala köyür ki oğulihin. Şirilelin kedehinleren. Sahan kuddur kıstahın. Terildi bir de. Yemeride ol üst konukta yoldu sordu diyen üst konum baran ölbülü otun naha ahir kurtuyor eti. Bu o eride olukta tikemge üst kebet avite bollar, olukta tikemge türebet avite bollar diyen nar onu haniredi. Otun ol bir tınna kalbıda olur kini yollara bollak bitti. Onu oluğu bollağına hamay kuhağına karallı bakka uhun kıhını buha balağın kötüver ölbü canları kıstabıttırır ol buhur hıtaqtabıtı bite. Hamay ırkan ol bolar ete diyen yemeride ol o matağı çoraya hıtara bulu diyen nar onu körbütünden balağın var girer balağın bıttan takkar etim diredi. Anı kihi tuakka barıtığı düğerenleri bir de. Diye bitikten çorapçığa lora reddak bitine ki hüllüğüne tünnükke tımtığından geriye soğur olur eti. Ona tahacca hoğdan takıbakkın elbek boğulan takkağın ona kirerger keniki ki ola yiyenek edeski nedir kuttana kirer eti bit. Otun onunla baran amıtığır tim bir. O canlar bu balıktığı baran tımlayan kiren ölürler. Manna olur kıcağıtlar bu dölürler. İnenen amıtığır onu ki ölbük kihini kıstığılar iki kihi pastayanla koruğa boğur buttara. O bıhınan göre kutlanmak kabut. Joğul ki he oskola bıtır belemnene ökentiyedi. Onu manı yine hem bir barar eti bir de. Bu ularıya ostak bıtın kıyalkattan. Kolum bir ama muhs vallahi. Kolum oğlakçı, gönü kadar müleççi. İnönü bir göre bir yeri oğlana kıstırdılar. O da öl bakıyor bir de.
Onun canım daha çıpı var batakta bir ne daha rınıkta geldi. Onun canım ki noturata gelbete batan ne veren kalbete. Onu bileyim onun ki bir işte de çok o ondan nasıl onu hiç kekede de usulün çoktan takmat diye o kabine. Говоря об этих событиях, нужно говорить не только о несправедливости принятых решений, не только, значит, о жертвах, но надо также и говорить о подвиге, который фактически был осуществлен за очень трудные 1942-1943 годы. Ну вот есть такая статистика, что за вот эти годы в 3,5 раза увеличилась, значит, поставка рыбы. То есть рыба туда тоннами поступала. Да, это, ну что такое тонны рыбы? Да, это же действительно, я считаю, что это, наверное, наравне с такими очень ценными поступлениями, да, с Сибири и Дальнего Востока, как, например, золото, пушнина, например. Да. Действительно, когда говорят, что одна рыба кормит сколько-то бойцов в течение дня, это действительно не пустые слова. Да. Но вот эти вот показатели, которые вот приводятся в некоторых архивных документах, они просто впечатляют. Да, вот, например, бригада, значит, Ноева в 1942 году перевыполнила план на 300%, да? Они поставили 850 центнеров рыбы. То есть примерно по 60 центнеров на человека пришлось. Это просто удивительный показатель даже для, значит, условий мирного времени. Оксана бәжең балық вақтында жөдөн төсіллақ сайын дегені олыңа келділер. Онына кейден остолба қаянлығар балықтағы балық боланы қотады бұ да. Жонына балық боланы сиен, онына бұддық боланы берелер балыққа, арғы берелер. Оқтомаллан оға жергесте үйеға, бар-барын малары чу оян қалды. Üçün iki yemeğden öleceği. Tüyünge yemeğine valla günüzge yemeğine de ikinen. Ol en mukagan olanlar tüyüngeler emme mukalamırlar. Ondan horğar en tüy tüveğin. Horğar günüz tüveğin. Sonra o açarasından oldu kelen yer. Muksun, uamol tutar. Mukalangın. Ondan onu tahara isteden kayıtan tuğun tuğamaran. Ondan boşluğa, mas boşluğa kalağın belemler mi yani? Monko tebet, monko yutabet, monko törebet, monko sosyobet. Parta vakit döyüler. Onlar toh bire ben çıkay balık kendağdan atsan. Orada tuştu, bu tebet. İyi diyor kaydan. Mas boşluğa şimdi ya tuhum kıtada sürüyor orada ahyan kıtıya kaldı ona boşluğa tahtta huruktu da amaranlar kaygı tahtıracak oldu. İyice cemin tustahı da kıyanar etim. İyice kasa tustah Buronga varar. Ya yakaldı doktor ödüyor. Берек бүтүннү мас бошко богайта ва хамил бак мас бошко. Оннан нолохан чыннаха олохан качуаллар бааллара. Онна үлелип жондар олорор. Балака күдүк кирежелер. Бул табыт балыктары саразу ихин кайта-кайталар. Ихин туспа баралар. Balığın balığına kayıtanlar sıracı tuştan yol boşkalarga hemeller, korak boşkağa uğar, sorak boşkana kapaktır. Yol bilen bu boşkaları sorak dikkaçadır keten durur boğallar, onunla centiyeller. İhe bollağına ol kaç yolga bırakallar. Yol kaç yolu hayını bu hottullar. Yol mahın üle bit bu bihi, oğullar üle bit sayılı bu örüs bir yerin üstün ol kapıt.
өріс ағал бұтмағын. Көтіға ағалан жөсемөқтен ол көтияланныгар. Ол үленер жомытугар одоттар мастарын бәлеп. Сорок балыктарын баллағана тоңырғылдар. Жол тоңыры ледниктері бияқаға Қомақ сүркені уже мехеті ербетер оңғылды бұд. Сүрді ұлықан бөден бұддық мағынан оңғылды бұд істейін әліғ падавалдар бағылары. Оны жауыл еті кәннеке онлық падавалы күхіргі оңыр бұттарығар мен ағам онны жөлені әспіте. Ол падавал білің аңы бөйлені тұрар еті. Онны ол ағам тұтыс бұт анестебет жеті бара, ол онны ұлықан ұсқылаттар бағылары. Етемер батын ол чурапчылар көттен тейбіт жонлар мастардан оңаттырды. Mun kawat ancadan kala diye. Güzel onu aklı olanları seçi hazır. Kanına da yıpar olanlar olur. Akınca onda balık ıraktan balık ihe varım. Ülkeni antan balık kakide balık ihe var manyalan takaldı. Onda var balık bakı. Benim nalonda seçi hastalı. Aklı gelir. O sahibi seçi hastalı. İlim aburağa, mukavurağa çekir. Kaya geldin dur. Cebu ülakkan akalım. Cebu, gör. Bunu istener, dek olak ne mi? Mihayet buladı. Örüne, bu Portugal. Peki. Bana konuşmayın. Bir tane illen ki huvak bolar eti. Hep de barata heri tohu var. Munkacamıtın kötüttereller ilim bastıdır. Onu oğurağın, sabah oğurağın. Anı kıcağı semahitler iti tangas tigeller puruğuna cenananlar. Tünleri günleri istenerler. Bu koba isteğüsülü gengin oğurağlar. Anı komsomollar diyen bollu bir de. Yo komsomollar anı balık tuğanıgar. Tuğaka hınyalan hayını kemge idenler balık tuğanıgar kömülü hünnereller. Anı konyukulgar olur bakku nemi kömülühe barağın. Çoğunduk üle bağın üleliğin. Onu olak bolursanlar buluqtan kudu hanıgın. Öktübürüyenekten, peniyetten, komsomoltan, partiyetten hava, seviyeskey, brabılağa, hoğonga, seviyeskey kenge, yüzüldü bit, cımbollak bitti. Onut bilgin kelen ol, törey dür, torba bunu teriye hatağın bopruğa. Törüt, kimiye hatağını över hanatıgar, osulluğa. Buğra tolurvaqtaqtı, bu oğunu tolurvaqtaqtı, keye vaqtaqtı diyen. Qayandağını bu ülahanna sümürüyen tolurvaqtaq, inni köngü hıdyaqtaqtı diyen. Bopproske yitildi bit, jombollaq bitti. Uçutavlar bu parakatlar manlık Hebeskey soyuz uluğan kartata barete hep de. Koratlar barata bağlılar, respublikalar barata. Onu bolağına gün ayı, hatırda ayı. Nemestetten kanlı koratı bozkolabıtlarıgar bulajı oğanyallar. Bozkolabıt koratların. Onu kanlı koratı ılbıtlar, kanlı korat bozkolabıt baratın onu bileğin.
Onu hatırda kelebit tağını boğulur, barolukan jonkoduk bol buput. Meniktir ödenler onluk mandık diyen, iti heri bolu ottan onluk bol buput. Doydurduğu da hıcca. Ondan onunla o kartağa kelebit de barı onunla munyusta bud. Onda cevap bulacaktan anılı bu koratların körömmüt diye urabe otun kahıtı bud. Bir köy bukudu. Onda jommutuğa baramut ebeheten kepsi bit. Jo ol hinanı ciğer olur ol emeğetler bud oğun yoktur bud. Barı onu sevgiler. Kaya tuğalarım bu kora rıbbıtlar doğu diyen. Barı ayas bu tuğunan olur öğreti bir de bu. Bir dağını atın öy hana huak. Seri büterin tuğu var. Onluk olur bu. Pudanan mineti köhüylekler baran açıktan ölbütterere diyeni höbülebek bit. Baran açıktan ölbe doktora ölbe onu ölelebittere bulan ve onu dolotsu buttara. Allah bihic onlar bu bihini küysöttünen cennetiyetiyle rahatlılar diye bekle var buttara. Hep diyeceğin min öydürbüne, itimin beğen öydürbüne. Когда мы говорим о, значит, том, что вот эти вот, скажем так, лозунги, которые выдвигались во время войны, да, рыба фронту, да, что вот трудовой фронт там и так далее, да, вот эти слова все-таки они не просто слова. За этим действительно стоят очень глубокий смысл. Действительно, это был настоящий фронт. Хотя фронт от Якутии находился более чем за 8 тысяч километров, но люди живо это ощущали. Потому что они понимали, что то, что они добывали, пушнину, там, значит, рыбу, все это должно было пригодиться на фронте. И это очень хорошо видно по тем, значит, записям, по тем, значит, дневникам и по тем воспоминаниям, которые оставили, значит, чурапчинские переселенцы. То есть это был такой патриотический подъем, да, люди понимали, даже когда они находились на грани голодной смерти, они понимали, что они тоже участвуют в этом большом деле помощи фронту. Прямые потери на фронтах войны, они оказались меньшими, чем, значит, потери, значит, в тылу. Вот, конечно, современные жители могут бесконечно задавать вопрос, как так получилось, да? Самые такие противоречивые, самые, значит, вызывающие очень много вопросов, цифры связаны с потерями в тылу. По разным оценкам, в тылу в Якутии погибло от 62 тысяч до 82 тысяч человек. Это от голода и от той засухи, о которой я уже говорил в начале своего рассказа. Bu canlar o sonra keveye can nereden bastığı parvitesine kavitiye derler. Dödüğüne sıllaka. Dakıcık acayda ölüsü bulan ön karakterine göre dayan. Doğun ıstırayısılar dağılında örüyorlar. Onu Türkmenlik követe oğru kayet uğraşarlar. Orut öyle ki 100 kilo bıddılar. Kalır 100 tüyet kergenler ki bir köyü bulacak 100 kilo dönen öğeğini alır yok. Atın toktu o. Balığı biri de kumülavette bardan tutan yerler. O ya durusu tümükünden onları tekilerler. Kim öyle yer balın, levap balın. O balın emeğin yaktar balın. Normal limit bu devire geliyor. Caba cahaytta üçüvey olakan salınmalar. O da bir kabı çok ölüydü taksatırı. Onun dödüğünü sıl bütüyde diyeskiyle parvitisi komisiye derler. Ya o parvitisi komisiye uğranan çorapçıları benim daydılar çorapçıya hayan onu bu küçük öğrü geliyor. O yalanı döt sılakta döttürük sağlayı. Kevayır döt Eğiganlar tüyden alttan sağlan, otobulunlar tüyden alttan sağlan tüyden aska diye görmektedir. Ben direktörü baylanlar yürüyerek diye. Ben oraya tekrar kura kaylıdı. Tribunal lakan seri bu urayı bitti. Eterin kıta olur ura gidiyle. Kahı da kahı. Altı vança olur. Ektivitir aktarıttır. O çok görüyor yukarı. Çorapçıların da doktor bana öyle çorapçılar. Durun, ittirdek. Ondan bezede kanatlar. Doktor. Beni de çorapçılar dedi attılar. Sutakılar, çorapçılar.
Burgu kadın tura dediler. Yine de bir oğlu ilk kapışta hem bir internetten boru ayetleri. Ama gibi put acaba o burgu bu dostlar tura kavga tura. Kira burgu kadar tuttu. Burada hiç hemen bizde barışta o. Acaba dövdü ayakta kendime. Bunda Allah'ın meslekatı yöntemmişti. Yes kabul kudurdu. Bir de çorapçılar kadınlar iki yıl masasına geldiler. Cevarındı, simenle bırakı, kutluğu şöbata ayakta kendime. Ray oluk doktor balığın bir böcek uğratıp bir haberlemden trolldur bet. Bir de çöğden dövüt. Bir böcek 95'ti bet. Çekip de iyi kaçana gidelim acımata bildi ben. Kasa o. Naha nahbet ettik. Yürü ahı var bütün yurtlar. Gebelette tıkta doktor. Ceddum olur helleri hücret. Ecem kire de robuna bu. Ağır yürü kutu da bunu. Köten bese kıyı bolun kıtta. Beheginde gözü kıyı berartı. Ilı attağını. Doydu bu gence. Kaçar kalır o bu trofolüske kıraydega kallibi. Onlar yönü var. Ara behek çok botu var. Elene bırakot. Balık diye gelen bararı kurur. Onda o bırakokka bağırsağa. Jakır kotağa filan. Sepseti hanı bayım. Beyce. Orulur otu kulukka elene ölü. İki tavır balıkta bağırsanı soğun. Dokuska bir yere gara kalla. Bestanı tora. Satı. Onun bana nergiye bilbeki. Kadara ahan. Yakayaktıkka. Şöder sayıga cengati. Tiyemini yememi bulanca. Gecollandım. Keveytettin nasıl kevhine onca değdiriptala. Atından akkar utiya tanıştın oğlu küçüğen. Onu bir olasa bekleyeler bu nemi hale. Baltım nasta var. Keveytet bata hatı akenneti. Atı hallayan. Dayanlar kelbipmiş. Namına. Tarafına kire. Tumuya hilema yürüyor oğla. Tüyden yasılla haca köhün tiyen keldi. Bebit tuğ hatır bıtından. Deval kelem bit. Çorapçıya kelen hüya kendi bit. Kanna da barar sirbit soğuk. Doydum tuğar takıyak bitin barbit sirbit ötü. Diye uvat soğuk, akı rast soğuk. Çorapçıya kelen ağa müle kördüher vallahi. Onunla pop Dimitri Sidireviç diyen Oçatağı, yörağı okbalan baren öydük. Uğuz salatatı görür sılılabik ki. Kırva martiyal direktörünün öyle direte. Ağam tutuğu öyle labin uğun bilence yörüğünü gıttalan. Ustalarına siyakka ağam löhetinden kirer. Onunla ol siveyner siyakka inyam usturahından kirer. İnyağından normalar soğuz balak balan kalıp. Kartaşka diye çalırga kartaşne sistemi. Yol kartaşne sistemiga iyem ağam min kirebit. Ol bihine tabar bidik kuvayım ballağına. Ol köhü tuvar teyahinnek tuğuk soğuk balan kalan kaldıktır ikken. Te yürü kötü bu. Ayas. Manna olukta. Yani göz korkulas. Canı herkese. Barı. Gelirte takkanlar. Delehi yürü kötü bu kustuğu, durabalığı, doğu bu tavanna. Kim mişkağa, kim biyederağa, kim çabacakka. Az yıl budduk arı, alacı, bağla, halama doğurun. Uduru gösterler, o kiyehe barı, oluktahtırıcı tebiştenge gelir görünürenler. Ahdanlar, ol bodre killerenler, oluddanlar, beyler olur balağanların, antadırın boz kulağanlar,
Onunla kiren. Bebet olakta jangırda gören köden. Ayas olar bıppat. Kiler kiyen kelbet. Can rögge. Korkva salottada. Bildi şühünü şiyeten ağlan tuttar bittere. İlyan o ton kiralanmış şühülenen astanan. İçi yehenik hıllahıllı. Kilerge hobbaha oran. Ondan da beyebet tospa. Bu hunkol bühöleger. Derevine bühöleklerinen. İçi gün bile durmanma olu dokbetçi. Çorapçılığına bir önce üst köyde köyge üder. İki de önce tatakı gene serige üder. Oraya hette dokası da önce geye kaldı. O sonra bu atağın dakika çorapçılığına züttüden bir tane kırlar dakika 15 önce neydi ya? Oldu. Ondan bilgim vallahi bu. Ana hüddeşe de önce neydi ya? Ata Avvançalılar baklar bir önce gelebilir kaldı. Köhü Altarkaya serini küttetenge altıhan behi bu çorapçılığa südde olakan kendinen töttürü barı haydi bıt südde altık. Oksuğunu bıt ulus aksanır kire bit elbek sütüktek alcatılak ol behi kara batık ol boğalan baran Горахан кемнере. Люди абсолютно правильно говорили о потерях района, когда 5000 человек с лишним туда были направлены, а из них почти половина умерла. Это за первые 1,5 года. Первую пятилетку после 1944 года решения в район вернулись только 1000 с лишним человек. Остальные осели в других районах. И эти события были тоже очень драматичны. Или район потерял очень большую, не только, скажем, поголовье скота, не только людей, свою территорию потерял. Вы, наверное, об этом тоже не знаете, но целый колхоз Чачигей, который имел огромную территорию, он отошел от Чурочинского района на Магнитогорский район. Все эти потери, они все-таки имели последствия, и экономика района восстановилась очень долго. Наслега исчезли. 7 наслегов исчезло, и они потом не восстановились, кроме, может быть, Талейской наслега, в котором я непосредственно, как, скажем, земляк, принимал участие. После переселения, через 50 лет, этот наслег был создан. Люди, Олханы бейбатақ көрілі. Олчылығы балық болдуы денгі жону үйтіқтақтыры біт, үлет жонуна. Оны үлеті талпақы тоқ бар. Көй жағасты оғылыры барыларын үйтан бейенлер. Ол бейі бара мұңға дақ бітті. Олчылығы жондар тағыларын ере ұлаған болы, ұлақтен болыр еті. Ота білігін болғаны оны той қоқты, ол күйгізді. Мен бараныр полицейский правым бог. Дойдуға балығынан қатшия біткен. Аттан құрдық. Онда ол оңыр бәқатия балығы. Ені көйе балық, табаты чоққай балық. Этияқпын бағарабын. Бейді халаячыттан. Күйі жылғата наға тұтылықтақ ден. Онан жабы әдер жан қытатын маннықтар қатыламаттарын тұғығар. Өйдәқтік жоңғы тұғығар тиенейді күшөйді көлелән дейін. Терәхін соғыттан, итейдік жоны нахаси біттері дейін. Әпте. Қараманнайгыттан жоны өйдөтен, үшігай хәри бүттіғана кәлияққыт. Эңін дейін. Онна тиен баран қатябы олыра диеләқ. Бұлту бардақтарына тұтта сәптәқ сәбіргәлләқ наставынықтақ ең білгінен әттәқі. Онлық тәрәхіннәқтік көтсүбіттері, әппіттері болар. Ити өлбіт жонлар үгістері өлі олды. Онна бұ бәстәқі кіллері ғытыр баққа. Ити дегінен бұланлары олық әддәк әлбіде әпте.
Toğa keniler bu edde ıppataqtari. Sayın hılaskı ıppıttara bite bollar aja satın hartığına bolu ete. Bu kıcık hüddaq tragediye. Andas bihere tragediye ve Bataq Республика dünen tragediye bulurdu. Это было абсолютно необоснованное решение по одной простой причине. Если по теме по постановлению Бюро областного комитета партии посмотреть, то там написано о мероприятиях, то есть о спасении колхоза Червчинского района. А те решения были, наоборот, их уничтожение. Дело в том, что до этого, в 1940-1941 годах, наши хозяйства переселялись самостоятельно. То в Амгильский район, то в Усмайский район. И всегда они выходили из ситуации. А в 1942 году то же самое можно было организовать абсолютно без проблем. Это первый вариант решения проблемы, можно было быть. Второй вариант, все-таки, если мы за спиной этих людей все-таки решали не ту главную задачу, о чем они пытались преподнести, а рыбную ловлю, то могли бы просто мобилизовать людей со всех районов республики и организовать это 2000 человек собрать по всей республике. Это было возможно, но этого они не сделали. То есть они перекрыли с одной темой решать другую задачу. Это было преступно, это было непростительно. Мы знаем, что на протяжении долгого времени, после войны, на протяжении долгих десятилетий, к сожалению, эти события замалчивались. И об этом как-то какая-то была такая негласная завеса, скажем так, да? И только уже в постсоветское время были изданы соответствующие указы, да? В первую очередь, конечно, руководство нашей республики о ошибочности принятых решений. И самое главное, что к началу 2000-х годов те, кто выжил, да, червчинские переселенцы, они получили статус именно наравне с жертвами сталинских репрессий. А что касается отмены самого постановления, то я должен здесь все-таки подчеркнуть роль первого секретаря районного комитета партии Геннадия Михайловича Сосолякина. Он даже, рискуя своей работой непосредственно, учитывая мнение жителей района, ветеранов, он ставил этот вопрос очень жестко. Решение было отменено в конце января 1990 года. Здесь очень большую активную работу вела Агафья Семеновна, петиционный секретарь райкома партии, которая взяла на себя ответственность привлечения общественности, собирать воспоминания людей, рассказывать молодому поколению, собирать воедино общественное мнение района по отмене этого решения. И самое главное, нас в этом плане поддержал тогда председатель Верховного Совета Ясыр Михаил Ефимович Николаев. Я с ним много раз общался, и была создана комиссия. Комиссия и областного комитета партии, и Совета министров. Кәнники кәмнәргә бу көрүлү тематыгар элбәгүле барда ол курдук балагының 19 күнін Шурапчыттан көһүгө бар бу күннәрен республика өрдүнен кутуркан күннән биллер биттере. Онна нәһилиектерге онна барын өлбүт көрүлү кыттылактаргаранан памятниктер тутулуннулар. Элбәк кәпсәннәр, коханнар, пьесалар хурулуннулар. Ол курдук мин хурубут алжаркай артыңынан аян диен спектаклем республика егер балайды көрдөрүлүбүтө онна хака театргар кытта көрдөрүлүттөрө. Онто хыттан кийин оңорбук кийден исперер хемер баганалагатын ол болан баран баганам хүн кемнерге көйөн толбата нар финансовый перкеден миннен калар этим. Онтон 1919 жыллакка грануламбыт же булабытын хагалабыт. Мин бу кийинебинен эдеричтаттерге этиякпын багарабын урукук халкалаалыгы өйдүлөрүгөр. Бу олок бийка так менага бүлүга урулан келбетага. Бу бихи жоммут баран сордунан коргуен келем бараннар орионнарын чөлүгөр төһөрәрилер улханны күстәкти гүләбиттере булан бөгөнү толорбуттара. Же олар экеннен оннан сылларынан бу чурапчы сайдыгын сиппите. Билген республика чурапчы
спортивный өттөр биллер, үлетер камнагар биллер, атын орыйоннардан итеға суық үлелер камныр. Онны манна жахата үйетити бе оны үйетитенler молодецтер же bu muzey diye narahınayla baratınlar. Bu ededder bit үйетите hıcallar köhüleğleri. Onna ustuğa bidde bara hıcıbıtı mite uhunlarallar übülüyitten übülüyüger bağla. Onunla bara hıcıbıp par bollağına hasta hilge miyin tıl etip bittere. İnyenemin onunla de tuğuk var canım maktalların ben maktalbın tuğuk bağa hanabın baratın eten. Astına nağay kedbitim. Ol naha çüge hepteki maktal kayandanı jongun ruakka tiyen nade den öydü billağatim. Köyün bugün de kehi hammış. Jon kametim. Jon ütüyor maygıdan. Ütüyor hanatın. Alaştağını ol. Havadağının tolurukatağını alan. Biyederinden tolurukatan. Ağ badaktarın ihin. Bu ulaqta jonlar eğdire hanalara. Eğaz maygılara, ütüyor sığanlara. Bu taramaş kilebi birbittere. Bir balıgen yaha oturur umutlara. Ulanmak köy ve hanakiler. Kemeleş bittere yente kün bugünlerle hanarı tolkucu olandak bitti. Ucuvar halkanar. Biraz sıddı ve debil. Kireçtebi bolan. Kün bugünlerle bağırıttan bihili. Onunla diye nereye mumu garbet canlar. Bakıccan oluran. Bir direnli ötüktübü. Ulaştırdık. Олохулар иетигер история каян да халыктар. Олар той кенен багарар баган ден оны барытын уруху кохоган эте. Урух оннук эте, ол оннук болбатак дие хоктак. Бары-барынан олоғу кыджыктаактык хыналыктак билигит. Еки чилин да jutun canım bulağın tavadı adi ödüki hadistiyakta görüşküyakta. Müddeğin ölçen mit bakçağı gibi bir kadın bir çubuk bıçağın ortak bitti. Doğru na evizinde tutuldu artık. Doğru ölçenlik o kadar tanıdı halde yere bollamıştı. O kadar halkım elbe haber bulattı. O kadar bitti benim koridor bolamaz. Kanada hanımın çörekçi var. Bir kadar. Bắt chơi được thì chân người ta hoàn bắt được vật rồi đi ra ra nhà không một đó có là gặp cái này bé hạt và chỉ cái gặp phải gặp rồi anh nói kìa chú chơi đi chơi chú bu đâu cũng thiếu không ngàn chi nền nề bu nghe mà kia là bắt chơi bắt bố rồi cái món tôi biết chơi hay cho bọn bây giờ bắt cho bọn gì là Sot Kur'an, ot seri, satılan tüstüler Barcamın tuz kotu, köyüge ürdüler Sayıha kalbıta, çorapçım çağıranar Küregey, ıllabıt, alağım kürdala Çorapçım, köhnamçım, hatın Tınnak çarangtan, çorapçım boruttan Törebüt doyduttan, örtey bit ağıttan Ör uğun ayantan, öksünek tümnüttan Kas kihim, kasılım, ölü sor, sollana Çorapçım, köhnamçı, hatınlar
çarana eyeha ergiller kılbat bolladu açıktan korguyan min hallim bu manna bıdan cıllarga bırastı bıray Kaski barıta öğlan kallılar bulun kebeyi ecigen sirtlerinden kas ötök balagan içitek durallar ergillen kelpetek canların getehe Ot seri sut kuran olahu köy battar ol onu toğulan kehlabatıllığa olukko taptalı juluru sanata saz kökün kırdalga körege